Asılbek ağam söz versen aytuğa bugün gez gelse. Kadırlığın atam toyunda bugün kalbayın tappay eç derse. Andan aldыңdan aytam salamdıdan ardaktı meyman amambı. Bugün barınan aytam salamdı su samırlıktar amambı. Desemden hiç kim kol çappay tuyat kılıp adamdı. Je bugünkü gelgen meymandar kol çabuğa sarangby. Men bugün kuttuktap geldim tuğandar eңелең asıl adamdı. Andan ala kançap sürüp tur bugün aldыңdan akın balаңdı. Su samır degen genen jer, susu da tosu belenjer. Su samırda tuğulgan can düynösü genender akıl esi terengder. Bugün mömödey asıl atabız 60'ga geliptir ardagım atam gemenger. Kana bir oy oldu çapkıla atabız 100 yaşka çıksın degendir. Komuzga koydum kolumdun anda kozdobay tam moyumdu. Camaka koşsam dep geldim da javıla gelgen tobungdu. Irma koşsam dep geldim ırıstuğumunda çoğungdu. Anda mesen ağayın aytayın jakşın oyumdu. Ardagım mömöň atabız kuttuktap geldim toyungdu. Tağı şuloy atam bar bolsun degender. Dağı da tamaktan koldu boşotup tarsıldatkıla kolungdu. Aylanayın tuğandar, argım aktar budandar. Kaşımda turgan tuğandar, kara gerler budandar. Mömödey bolgon atabız, asılcan eken tuğarmar. Arkasında gıraçı, azamatтай uulu var, azamatтай munu var. Su samırdın jerinde, sugartkan dalay tuuru var. Oşol su samır geň jerde, telegeyi teң жерden öskön atam turbayby. Erezegen al jerden jetken atam turbayby. Dep maktap jatsam atabız kılıp ketdi mındaydı. Alandıktan siz üçün komustun borun tırmaylı. Emin atabız bugün jönünde tuğandar aytalı jakşı göңүлдө. Bu kişin oynop öskön jan eken. Ordolu kırgız töründe su samırdın jerinde. Aylanayın atake emin 10 yaşınızda jürdüңüz su samırdın boyunda. 20 yaşta jürdüңüz azamattardın tobunda. 30 yaşka çukuldap uul kızın boldu koyunda. 40 yaşka ata gelgende kıraandar menen alıştın. 50 yaşka gelgende jarıtı kılım karıttın. 60'ga gelgenden azırdan üstünde süz namıstın. Emi 70'ge jetiniz buyursa 80'di gözдөй göçüңüz. 80 yaş sizge gep emes, sizge 90 yaştagı çek emes. Anan 100 ata barыңыз. 100 yaştın oşol kırında buyursa jakşın ötsün toyuңuz. Oşol toydun başından ak dilek aytıp aytıp bizdin aytılıp dursun oyubuz. Anan 100 yaştın çıkıp kırına tolkundantıp apamdı bir tokol alıp koyuңuz. Desem jılmayıp gülüp jatasız demek jakşıleң okşoy toyuңuz. Aytor agayın kırgız içinden aman esem boluңuz. Ak kalpak giyse zankaygan, ala to bolup çalkaygan. Gelbetiň ukmuş atamdın gelgensip mana Saltaydan. Pulpurup aman boluңuz. Pulpurup dağı bir ayal alыңыз emne kuvatın gembi Jantaydan. Dep Jantay devırga salabız, Jantay dep aytıp kalabız. Bürok akmördü kaydan tababız. Akmördün o emne kılasız apamdın ele karaڭыз. Dep tamaşalasam bolubu tağırak aytsam joloňu. Atabızdın toyunda biraz göңүlün jakşı götörüp bir görkemde bırdaptı koyalı. Emi görünüşü manastay, gökürögü talastay. Olturuşun karasam
Ол бурлуң экен саякпай, ушундай мына жандардын ырдагым келет санаттай. Бирок кыскараак эле туугандар ырдасам деймин жадатпай. Эми жакшылыктын үстүндө бар болуңуз ылайым, бар дигер Кудайдан сизге бакталайды сурайын. Кечпегиле дейт элем да кейиштин жамандың ылайын. Чыгарып жүрө бериңиз да бул турмуштун чырайын. Мына апабыз менен кошулуп агайын элден отуруп, бүгүн Актойду берип жатасыз. Актойлор мына Кыргыздан өтпөйт экен батасыз. Батаны берип жатышат. Бирок атабыз улгайып бара жатат деп балдардын ичин ачышат. Бирок элибизден актаңдай кечең Элмирбек устат айткандай, карылык керек жалганда, карылык келсең аржанга, карыган арман эместир да карбай калыш арманда. Демек сизге карылыкты каалайбыз, дөөлөттүү карылыкты каалайбыз. Буйруса карыгандан атаке, аксакалың жайкалып, асылдыгың байкалып, агайын кыргыз журтунан акбата берип жүрүңүз. Анда да кайгырбаздан күлүңүз. Жакшылыктын үстүндө өтө берсин күнүңүз. Жалпы кыргыз журтунан арнала берсин сүйүүңүз. Небере менен чөбөрө үйүңүздөргө жык болуп, Актоюңуздар кут болуп, небереңиз ак тилек, агада сүннөт той болуп, айт баарыбыз турбуз бак тилеп. Ошол небереңиз буйруса Кыргызды мына далайга тааныткан адам болсо экен, Азияны дүн кылып чаңыткан адам болсо экен, буйрусаң эрезеге тез эле жеткен бала болсо экен, өзүңүздөн үлгү алыптан өскөн бала болсо экен. Ак тилектей неберең атаңа асыл жан болсун, Кыргызга күйүп турган шам болсун, ар бир сөзү бал болсун, ар бир күнү таң болсун. Ак тилекти көргөндөн ар бир адам дал болсун. Буйруса 20-30 жылдан кийин бир Кыргызстанды башкарган Садыр агасындай хам болсун. Ушундай ой менин тилегим, бүгүн улуу тилекти тиледим. Мен сиздей болгон насылга апапактайым жүрөгүм. Кыздарыңыз чогулуп, балдарыңыз чогулуп, жалпы келген меймандан жаткан кезиң оюгуп, кыргыздардын салтында кылымдан берки тоюлук, ак баталар айтылып жаткан кезиң эмеспе? Тамашага бул күндө баткан кезиң эмеспе? Ак батаны жыйнаган атанын салтың эңеске. Буйрусаң ардактуу мөмөң атабыз далай аша берсинчи белесте. Эми кагылайын туугандар, ак бата берип турсуңар. Силер ак бата берип жатсаңар, буйрусаң ачылат далай кулпулар. Эми ойлоп олтурсам, Азаматтай уулуңуз, Азаматтай агамдын ырга кошом деп турсам, ал жөнүндө кеп курсам, иниңиз менен айт деген сыяктуу, иниңизди даң айтайын, анан кайтайын. Бүгүн бир туугандар да чогулуп, биригип жакшың оюгуп, баарысы сизге ак тилек жараткандан бак тилеп, жакшылыктын үстүндөн агабыз жүрсөң экен деп, сизге ойлорун жакшы бекем деп жаткан кези карачы. Тамашага баарысы бүгүн баткан кези дой карачы. Өзүңүздөй асылга бүгүн бурулуп турат до санаасы. Эмиң апабызды карасам ойлонуп кетип баратам. Менин Динараң апам какая, туугандар красивая такая, көркөмүң укмуш карачы, көздөрү бакыракая. Апасын айтып ырдаган акындардын шерти да, алтындай болгон апабыз бүгүнкү тойдун көркү да. Мөмөдөй болгон атамдын агартып жүргөн жакасын, алып жүргөн батасын. Алтыным биздин апакем, ах какая женщина. Ушундай апабыздайым бар үчүн батаның алып жүрүшөт, балдары батаның алып жүрүшөт, кайгырбастан дой күлүшөт. Эми бар болсун деймин барыңар, бар болгула жамыңар. 6 мүнөт ырдаган бүгүн акындын ырын дой кабыл ал. Эми асылын ырдын тереле, туугандар жамандыктарды жеңели.
Biraz bolsa da bizde yakındım boldu da yönörü. Mındağı turgan barыбыз, жашыбыз менен карыбыз. Мөм атамдын ар качан ушундай тоюнан эле келели.